Shubor nakaslem jong udongsan hima. Ubasan Borshulai ubade UMLA ka South Shillong constituency. Ubabat ru kum Menteri ka Arts and Culture ka Sarkar Jilla. Henin kasngi ulakhot lang ya ki he pulit ka Jilla bat ya ki he CRPF. Banyak ren halor ka jeng penkenria ya ka ketem sipai na maulai. Namar kalami ka jeng dawa na ki seng ki baper bat na ki pat ba bandawa penkenria no ya ka te ka ketem sipai. Haka jeng ya kendu bat Menteri ulaong banakal yang ke sipai ki lapan ka jaga kumbasan pau akar. Ban pen kan riak na maulai sya New Shillong. Kataru ban pan Hagati ka jia keren Menteri ula kentat mardor ban ai kat haduk san pau akar ka jaka. Menteri ula rai ban ai tangsan akar. Na ka benta ka State Police Department bat ka CRPF bakin ya pet ya kene kasan akar. Hagin ki tayo beladan ngala adun ke jia penbet baru Commissioner Secretary jongka adan culture. Ba Frederick Hargungor but ki official jongka Art and Culture Department 2 weeks ago we had a meeting. The hakabeli bat kajing hakabeli specifically ko belum take tang yang kata CRP camp kabadu nang te apo mulai ka bagi siong ka mental hospital. Mulai. Teka like it is a long pending demand of the people not only of Molai but what kasori barokoi kibaya kamtam yagi nong song jungi na po mulai pelun barokoi kaba lalung gajing dawa na ginong song lang baju ki seng bahalang ki seng samla ki SUF ki wigi ki various organization ban shift banweng no ila tes di camp tigladun ki minor sa ki meeting ki bamenchwa ka kam sim la poi che kala sulung tu tangala ya ngakot tamta ya kena ka meeting ka balaya lang ki head jong CRP camp jong CRP department nang ka police department ka agriculture de based on hagana ka city ka bamenchwa ka department jongka art and culture kita chief secretary jongka government of Meghalaya haka arundriu abas last year arajaran way nanti apa mental jail amulai kira set up 40 years ago so muslim menchua la allowed yaki tengah apa ni kadi kuat teki yang ban kamlong available kita lay research of the department how do they allow to accommodate CRP camp apakah premises di property jongka agriculture ang tempo mulai tambah kalau kat kubik itu jong kat gajing tu kat gumkan ke city kepala tu ada Ram Shakpal Singh DIG jongka CRP dia hanya labatai ba kaladan kena kala set up food more than 40 years more but susu haka last meeting haka por kita long minister ba ALH te kaladan ka minor cukup meeting kaba nakanya ka ki authority jong ka CRP ki panjaka ban reallocate ban wengi la di nakat nangte na pemulai they are asking sanpo akar kajaka siapa New Shillong Township kataru free of cost mapat free of cost besok kena letter de kelas meeting nang tu terkasu hadir bagi laya kamdan ye kelas sudah nak inspection kelas tu tekai ke outcome antara sini kalau ba ngalong concern bah kamu minister but on behalf of MDA government lai discuss ru baru Chief Minister, baru Deputy Chief Minister, ru ia kena ka isu ba ngapan kot do deploy nomor ba ki babon ki nong mi kwat ki dorbar sedong ni ki sang bahalang mular ka lali ya kedua kumba ai report mentan ki lali kedua Chief Minister ki sedang diladap requesting ban reallocate ban weng no ya si CRP nang tai te hot ban suang jendat weng
it's not a matter of joke. Te kasulong bahane kamdon ke justification ba ngahi ngalaong ba mde ban I disagree on the ground that what ki various department jong ka state government lu kataru free of course banai tengah ngalaong itu uhe tu ki dimud la na me dan kam ni kata na kata itu me ora na ka state government de me pet la ka jong gayu te ada course of discussion interaction te ngilawan be saka nomor ba phi ka jaka ang te po mulai jogat an culture ti pun ki proposal bangin sinang tu naman taka mentoy ki pai ba ki auditorium ki cultural center nang training institute naman taka shot traditional dance kinai ta kidon untuk ibu pun bagi proposal tinggal suya poi saka way in principle lalong agreed bagi mail san bawaka ngin pan san akar ngin ay tang san akar kamut boot ya yo CRP bad yaka home department mo yagi state police kini song lang hangtu ya kan hakada po san akar bad kiru nakajinglut ke jong lajong kinsna hangtu bad ka state police kan sna ya ka kam joko police state police department bagi state police can control it ya Sampo ekar ka ngikut ban ai bakipan ka sampo ekar. Kipan sampo akar agar kan mulai ka jingko di arah 26 August 2021 CRP we need 50 acre of land. Iya ketika jaka jong ka arts and culture pat katno ka area di occupy Hantai 2.86 di occupy tak out of 7 kalau nyo akar kadang borok ada jong jaka jong ka art and culture te lai accommodation yaki ar akar point prapun 2.86 akar te mentarule la dangi ai yaki chapo tau Shillong township kong to in place of 2.86 playo susu di Iceland lai akar arakar kalau reduce ka arakar kemudian lai akar yaki arakar yaki police kalau san akar arakar yaki CRP but state police kin song long kia song lang haju gayeng tang everything will be controlled by the state police ba hadin rayo ya jaka chate sapo adu Shillong township they have given the agreement within 1 year sistem ban sina kijimpor kijing sina aktif imne benong sina talada sistem at least 8 puar ka bakin pendep yang tay after officially allotted the land to 5 acres only for both the state police and the CRP kin sina kata hadin berada sina ki agreed ba apo within 1 year bakin mida kin shift na tay la yang ayu baga department jongi kan kanaya budin ya kan budin ber sesong media pembet baga home department nang tapat ke urban affairs department nang bertapan bakin officially ngin sedang yadon ke meeting officially bakin aino kloy ngin sim kia kloy bakin aino ya bakin alat no yang jaka sadaka syaki kang ba kiru kin wara ya kafan lajong nagalian di CRP kin sina ya kata bakin di sina bat bahapo system kin shift no LD shatai alo but everything CRP was adu kin control daki police juga state government gitu. Jongi aki building juga private. Ki try ying de on rental basis mo ki siur ko bayway manubunay berpenian. Te ngidon kam jaka bun di department ngidon kam jaka bari sina ki office la jong bari quarter jogi staff. Te kibabun di department hangtu belai ki panjaka dulu di bala alon te for example kumu minister obat jaga periksa kecil ya kadero kana yesung meeting man akan kita yog beladem te kabut kabangala ya kan bercu minister ru te kabut lamondi ngan ya kan bercu minister namentaka dan ru ke proposal hakaba ngiru ilapan nakalia ka department of prisons kelapan jaka napo kemuda ban set up yaka central jail
Kerang binglaban shift no, ya kata jail, kabat hapo jail road kabalang so congested. Teka diarap sibun ba ya kata jaka akibat ba gilaban utilize. Haka ba ka government kalaban pan le se di parking. Siapa fast floor kadang kata ngilai keren. Lada ngilayo jaka ngilapan kasak setang begini ale side barangin final side ada juga tuki correspondence borok lada lot file juga prison department te hisim ngilayo jaka nationalized jil mur kiri jil pa orang lista ngilayar kata kawai tengok lada tangnya department lah jong uru haru mentah they are yet to finalize to officially allot land as required by the Department of Prison for the proposed construction of Central Jail. Mentah kini lagi pansan bawa ka. Tapi kajing temu jo ki bawa rak susu. Sana bawa karbon kini warak susu ko ba arpo le bo platu. Iko aban tumbun su CRP le si CRP hang le. Dia kebala don ngi don hang le ka CRP kam ko bitem ka CRP kam ko ton kowe apo mulai haji ke mulai. Kepada kajaka jung ki badan law yang umur. Number 1 kata. Number 2 kata kada apa Beaver Road. Kana gawan harum office jong municipal. Sakawai hang te popular gila ada. Tikit on what justification that you are asking more another 50 acres? I disallow. I did not agree. Ngamsya. Sanpo akar tong jong melaban tagi di departemen jong melaban unta melaban ai kumen ai uta sanpo akar